ба кулли шумо тамошобинони иззатманд, нашри навбатии барномаи таҳлилии пешрафтро ин лаҳза дар шаҳри Душанбе доир ба татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия дорем. бояд ёдовар шуд ки айни ҳол қарор дорем дар баландтарин ошиёнаи бинои истиқоматии симурғи ҳудуди пойтахт ки аз ин мавзеи баланд тамоми он сохтмонҳо, тамоми он кӯчаҳои асосие ки бо биноҳои баландошиёна қомат афрохтаасту татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанберо бахшида ба 30-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон комил менамояд. аз ин ҷо дидан ва тамошо кардан равшантару возеҳтар аст. хуб, мутаваҷҷеҳ бошед, дар идомаи барномаи таҳлилии пешрафт доир ба дастовард ва муваффақияти шаҳри Душанбе дар амалӣ намудани нақшаи генералии шаҳри Душанбе бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо иттилоъ медиҳем. истиқлолият барои миллати мо дастоварди беназир ва неъмати бебаҳост, зеро барои ноил гардидан ба ҳадафҳои олии мардуми кишварамон шароити мусоиди таърихӣ фароҳам овард. яъне дар замони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон ба пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла ба яке аз самтҳои афзалиятнок ин рушди соҳаи созандагию бунёдкорӣ ва шаҳрсозии мутобиқ ба шароити ҷаҳони имрӯз ноил гардид. дирӯзи имрӯзи пойтахти азизамон Душанбешаҳрро бо ҳам муқоис гузоштан хеле маҳол аст, зеро дар шаҳри Душанбе дар тӯли 30 соли пурбаракати соҳибистиқлолии мамлакат бо талошу заҳматҳои ширкатҳои сохтмонии ватанӣ, соҳибкорони ватандӯсту ҳиматбаланд, созандагону бунёдкорон, лоиҳакашону меъморони чирадаст ва алалхусус таваҷҷӯҳи хосу дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаву ниятҳои неку созандаи шаҳрдори оқилу дурандеши шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбанд ки дар ин муддати начандон тӯлонии даврони соҳибистиқлолӣ шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаомати хосааш мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор гирифт. муддати 5 сол аст ки ба хотири тақвият бахшидани симои муосиру шаҳрсозии миллии Душанбешаҳр нақшаи генералии шаҳри Душанбе таҳия, тасдиқ ва дар марҳилаи аввали он аллакай дар зинаи анҷомёбӣ қарор дорад ки дар доираи татбиқи он бунёди иншооти соҳаҳои манзилию истиқоматӣ ва коммуналӣ, маорифу фарҳанг, тандурустӣ, сохтмон, азнавсозӣ ва таъмири асосию ҷории роҳҳо ва дигар объектҳои муҳими шаҳрӣ ба истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат ҷараён дорад. бояд дарҷ намуд ки бо мақсади созгору сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои инфрасохторӣ хизматрасонӣ, дастгирии соҳибкории хурду миёна, бахусус соҳибкории истеҳсолӣ ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин дарёфти манбаъҳои иловагии андозу пардохтҳо як қатор чорабиниҳои мушаххасро ба роҳ мондааст. ҳамчунин бо мақсади амалӣ намудани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2020 таҳти рақами 1059, қарори раиси шаҳри Душанбе аз 2 ноябри 2018 таҳти рақами 711 дар бораи нақша чорабиниҳои амалӣ намудани корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2019-2021 дар шаҳри Душанбе. қарори раиси шаҳри Душанбе аз 3 октябри соли 2019 таҳти рақами 599 ба таври умумӣ бунёду таъмири 1017 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. инчунин мувофиқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 26 январи соли 2021 таҳти рақами 37 дар бораи тағйирот ба қарори раиси шаҳри Душанбе аз 3 октябри соли 2019 таҳти рақами 599 шумораи чорабиниҳо ба 1040 расонида шуда, дар соли 2019 420 чорабинӣ, соли 2020 419 чорабинӣ ва соли 2021 47 чорабинӣ дар маҷмӯъ 886 чорабинӣ амалӣ карда шудааст ки 85% нақшаи умумиро комил менамояд.
1040 чорабинӣ пешбинӣ гардида аст, яъне бунёди бинои иншоото ва аллакай аз соли 2019 то имрӯз 886 чорабиниҳо, яъне бинои иншоото сохта ба истифода дода шудаанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, иншоотҳои ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, роҳҳо, марказҳои хизматрасонӣ маишӣ, биноҳои иstiqomатӣ замонавӣ дар кӯчаи хиёбонҳои ноҳия. ва яке аз талаботҳо ин буд, ки бояд мо дар сохтмони бинои иншоото кафолати муҳлати хизматии биноҳоро дар назар дорем ва дар бунёди марказҳои хизматрасонии бинои баландошуна бояд истифода аз масъолияи сохтмонии ватанӣ пеш аз ҳама бояд истифода бурд. ва чуноне ки мебинед, аллакай дар ин самт бунёди корхонаи истеҳсолии маҳаллӣ, санги маҳаллӣ, яъне истеҳсоли санги тахтасангҳои мармарӣ, гранитӣ, ки аллакай аз ин ҳамаи иншоотҳои ҷашнӣ истифода бурда истоданд ва симои зоҳирии меъмории шаҳрро боз ҳам зеботар мегардонанд ва ба талаботи имрӯзаи, яъне сохтмони имрӯза пурра ҷавобгоҳ ҳастанд. ва нақшаи генералӣ дар умум дида бароем, агар аз рӯи нақшаи пешбинишуда аллакай метавонем гуфтанд, ки ҳамаи кӯчаи хиёбонҳо аз рӯи таъризӣ зиёда аз 40% аллакай таъризӣ шуданд аз нав, яъне дар доираи талаботи имрӯзаи шаҳрдорию шаҳрсозӣ. ва то дар марҳилаи якуме, ки нақшаи генералӣ то соли 25 марҳилаи татбиқшавии ӯ пешбинӣ гардидааст, мо бо ҳамин самт метавонем нақшаро татбиқ кунем. ва дуюм марҳилаи татбиқшавии нақшаи генералии шаҳри Душанбе то соли 2040 пешбинӣ гардидааст ва дар ин ҷода ҳам пажгоҳии лоиҳакашӣ, кумитаи меъмории сохтмон, пеш аз ҳама сарёсати меъмории шаҳрсозии шаҳри Душанбе кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар сатҳи зарурӣ пурра мавриди татбиқ қарор гирад. дарки масъулият ва иҷрои саривақтии уҳдадорӣ аз ҷониби нафарони масъул ҷиҳати амалӣ гардонидани нақшаи генералии шаҳри Душанбе зебоӣ ва фароҳам омадани шароити арзандаи зиндагиро ба сокинон таъмин намуд. бояд ёдовар шуд, ки танҳо давоми солҳои 2017 ва 2019 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар шаҳр сохтмони беш аз 750 иншоот амалӣ шудааст, ки маблағи равон гардида ба ин самт 5.4 миллиард сомониро ташкил медиҳад. нақшаи таҳия ва тасдиқ гардидаи генералӣ бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ, ки 4145 чорабинӣ, аз ҷумла 1525 чорабинӣ оид ба таъмиру таҷдид, ворид намудани таҷҳизот ва барқарорсозӣ, 224 чорабинӣ оид ба рангубори ороиши намои бинову иншоот ва 396 чорабинӣ оид ба сохтмони бинову иншооти таъиноти гуногунро фаро гирифта таҳти назорати қатъии шаҳрдорӣ қарор дорад, ки марҳила ба марҳила иҷро шуда истодааст. низоми муосири шаҳрсозӣ бо истифодаи самарабахши имконоти мавҷуда дар шаҳри Душанбе ҳамаҷониба риоя мегардад. азми қавию нерӯи тоза ва ибтикороти нав ба нави солҳои ахир симои Душанбешаҳри офтобиро комилан тағйир дода, раванди босуръати шаҳрсозии солҳои ахир онро ба шаҳри муосиру пешрафта мубаддал намуд. тӯли 5 соли ахири даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон зимни таваҷҷӯҳи хосу дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва талоши кӯшиши пайвастаи ниятҳои неку созандаи шаҳрдори оқилу дурандеши Душанбешаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва заҳматҳои ширкатҳои сохтмонии ватанӣ соҳибкорони ватандӯсту ҳиматбаланд давоми солҳои 2017-2021 ҷиҳати татбиқи нақшаи генералӣ як зумра бинову иншоотҳои гуногун таъинот бо риояи унсурҳои миллии шарқиёнаи шаҳрсозӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, фисади дигари иншоотҳои мутобиқи нақша то санаи мубораки истиқлолияти давлатӣ пурра сохта ба истифода дода мешавад. дар пойтахт ширкатҳои сохтмонии дорои иқтидори корӣ бо ҷалби меъморону сохтмончиёни ватанӣ хоса сокинон аз гӯшаву канори мамлакат ба бунёди биноҳои истиқоматӣ, маъмурию хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, таъмиру таҷдиди роҳ ва дигар иншооти зарурӣ машғул мебошанд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе
ширкати мо дар кӯчаҳои айнӣ малика собирова, гузаргоҳи дуюм ва чоруми кӯчаи Нисор Муҳаммад дар масоҳати 5-4 гектар сохтмони 20 бинои баландошонаро ба нақша гирифтааст. дар марҳилаи аввал сохтмони 8 бинои истиқоматӣ бо ҷойгиронии нуқтаҳои савдо, таваққуфгоҳ ва майдончаҳои варзишӣ, марказҳои хизматрасонӣ дар марҳилаи анҷомёбист. тамоми корҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони ватанӣ бо риояи унсурҳои миллӣ иҷро гардида, ҳамаи кормандон бо маоши баланд ва хӯроки гарм таъмин мебошанд. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 8 бинои истиқоматӣ бо ободонии гирду атроф ба истифода дода мешавад. طبق نقشه گنرالی شهر دوشنبه وسیع‌شوی اساسی ماموری حدودی پایتخت به جنوب قسماً به شمال، شرق و غرب عملی شده. زیاد گردیدن حدود ساختمانی شهر از 12 و از 7,000 گکتار حاضره تا 18,000 گکتار در سال 2025 تا 25,000 گکتار در سال 2040 و تا 30,000 گکتار بعد سال 2040 پیش بینی گردیده است. افزایش شماره اهالی در حدود لایحه‌ای در مرحله اول تا سال 2025 936,000 نفر و در مهلت حسابی تا سال 2040 1,176,000 نفر معین گردیده است. همچنین قابل به یادآوری است که کنسپسیای معماری و شهرسازی کوچه صدرالدین عینی از برش کوچه دوستی خلق‌ها تا میدان غلبه در دایره نقشه گنرالی شهر دوشنبه تهیه گردیده. شرکت‌های موفق ساختمانی وطنی دوام 3 سال اخیر بناهای بلندآشیانه استقامتی و معماری در دو شفت راه اساسی با رعایت صنعت بلند معماری ملی و معاصر بنیاد نموده ایستادند که ساختمان فیصد بیشتری آنها در مرحله انجامیابی است. مطابق نقشه بناهای استقامتی ساخته شونده نه کمتر از 12 آشیانه بوده. در آنها بنیاد انفراساختور ضروری به مانند میدانچه‌های بازی کودکان، باغچه‌های بچگانه، مکتب، درمانگاه‌ها، توقفگاه و شبکه آب و کاریز به نقشه گرفته شده است. با همین مقصد در کوچه مذکور بناهای نوی معماری دارای اهمیت جمهوریوی داشته نیز ساخته شده ایستاده است. اینچنین قابل به یادآوری است که عمارت‌های زیبا و بلند آشیانه‌ای که در دایره نقشه گنرالی دوشنبه شهر ساخته شده ایستادند از روی معیارهای ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور می‌باشند. طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان بهر اجرا نمودن نقشه گنرالی شهر دوشنبه از طرف شرکت ما نیز سهمگذاری کرده ایستادیم و خیلی که سپارش داده شده بود برای شرکت ما در خیابان کوچه عینی در مساحت تقریبا 6 گکتار برای ساختمان بناهای بلندآشیانه زمانوی 18 بلاک و ساختمان بنای تحصیلاتی مکتب عمومی رقم 15 کارهای ساختمانی مرحله به مرحله رفته ایستادند و مرحله اولی کاری ساختمان که این طرف پیش خیابان کوچه عینی 8 بلاک بنا و مکتب رقم 15 با 4 بلاک بنا علاقه تقریبا 75-78% کارهای ساختمانی انجام یافتند و ما با باوری کامل گفته میتوانیم که تا جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان علاقه کارهای ساختمانی این مرحله اولی ساختمانی به پررگی به انجام میرسند و یک تحفه سزاوار میشد بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. من گفته میتوانم که شرکت ما علاقه طول زیاده از 11 سال به ساختمان بناهای بلندآشیانه فعالیت دارد و در طول این سالها البته ما همکاری زیست داشتیم با متخصصان خارجی، شرکت‌های خارجی و توانستیم در این مدت متخصصان محلی، کادرهای جوان محلی خودمان را آماده تیار نماییم و امروزها هم لایحه کشی بناها از طرف شرکت‌های وطنی، هم متخصصان، مهندسان و اینچنین ساختمانچیان نیز با پررگی از طرف کارمندان محلی شهر دوشنبه و گرد اطراف آن کار فعالیت جلب کرده شدند و کار فعالیت دارند.
خلاصه در زمینه ظاهر گردیدن توجه مخصوص راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به کارهای آبادانی و سازندگی، امروز در پایتخت کل شرایط و امکانات برای زندگی و کار و فعالیت ساکنان و مهمانان فراهم بوده. به قدر این همه زحمت ها رسیدن و نگاه داشتن امکانات موجوده در سطح ضروری، مسئولیت شهروندی هر شخص خودشناس و وطندوست محسوب می‌یابد. اینچنین مایه افتخار است که پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه با باغ و بستان و کوچه و خیابان‌های خرم و گلپوش، بیناهای خوش‌طرح و زمانوی، فضای آرام و آسوده، مرکزهای مختلف خدمت رسانی، مهمانخانه‌های سطح بلند به مکان پسندیده سیاحان داخلی و خارجی تبدیل یافته است. دوشنبه سبزپوش با طبیعت زیبای و ناتکرار، بیناهای خوش‌طرح و زمانوی، راه‌های سه‌قبته و انشاءات مطابق با استانداردهای جهانی بنیاد شونده‌اش دل هر بیننده را تسخیر می‌سازد. باورمان کامل است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آن به یکی از شهرهای پیشرفته منطقه تبدیل می‌یابد. خب بینندگان گرامی، البته واقف هستیم که موفقیت و دستاورد ما در سرجمه ماست. همچنانی که میگویند زوری مشت از اتحاد انگشت است. در ادامه برنامه واقف شدید که با تهیه گردیدن نقشه گنرالی شهر دوشنبه از سال 2017 تا 2021 تنها در مدت 5 سال دوشنبه عزیز ما چگونه سیمای خود را با قامت افروختن این گونه بیناهای بلند آشیانه بسیار خصوصیت چگونه عوض کرد. و همچنین باید یادآور شد که دوشنبه عزیز ما قریب تاریخ 5000 سال داشته. در همین 5000 سال آن تاریخ کهن و آن سیمای قبلی آن را به امروز مقایسه گذاشتن قریب که امر محال است. یعنی در روند جهانگرایی، در روند صلح و آسایشتگی کشور ما دوشنبه عزیز ما تماما سیمای معاصر و زمانوی را به خود کسب نموده هم قدم کشورهای معاصر جهان گردیده ایستاده است. تا نشرهای بعدی موفق و سربلند باشید.